Kitabu cha Maira mriango wa 55 mstari wa kwanza hadi wa 23 hanamba hewe Mulungu hegasikiro sirikize voyo rangu usifitse usowo nikuvoyaho kwa jadi nisirikiza tototo na unijibu mazo gangu gananibudza na ninahangaika pautua kululu za hadui pautua dhulma ya ai mana mananirehera mashaka pakoro mananihukana moyo wangu utele utsungu na woga wakifa udzanigwerera woga na kutetema vidzanidzala na nidzagurwa ni woga munji na ninamba kala nina mahaha heregia ningabururuka nikenda kure nikenda oya ningachimbira kure sana ningapata makalo nyika ningahenda haraka kwenda hatuhenye usalama kure na lupeho lukali na luvuto ahendie matsanganyikiro hewe Bwana wakati mapangaho mipango yao maana ninaona fujo na kunenezana kaiza mudzi usiku na mtsana mana dengereka dzulu za kutaze uina tabu vindanimwe wanonge udzazalalira mumudzini dhulma na ukengi kaviuka barabarani mwako kala hadui angu anganihukana ningavumirira kala adziye nimena angadzionya dzulu zangu ningadzifitsa ila sinoni ela niwe mwanzangu msenangu msiri wangu fakala na uhusiano mudzo fukinenda kaiza nyumba ya Mulungu hamwenga na mtunganani kifa nakiafikire ghafla mahadui yangu na matime kuzimu amoyo mana utiriri uhatuhe momoyoni mwao ela mimi nendamwiha Mulungu naye Bwana andaniokola dziloni mtsana na madzacha mtsana wa dzuwa ravitswane ninalalama napagula naye andaisikira sauti yangu adzanikombola mzima kulapa viha marizho pigba kinyume nami maana mariopigana nami mereni yanje Mulungu atawalaye hangu kare andaisikira na aadhibu maana kama ndabandilisha ngira zao na kama magoha Mulungu mwanzangu adzashambulia senaye adzabanda makubalianoge manenoge galaini kuliko samuri ela moyoni mwakwe munaviha manenoge galaini kuliko mafuha ela ganatsindi here mushu uriao sana murichire Bwana mzigowo naye andakusaidia kanda muricha muhachi agwe kare na kare uwe hewe Mulungu undavoromosa alagi na alongo kaiza wina wawanongeki mandafa machere aho ela mimi nindakukuluhira uwe